que lo que digo a malu keren na canal YouTube live stream itu jangan tinggal po sama tu follow ho no vai magno e estádio municipal kai colidili no atim from itu bocira kat kide nemak jogo da ruak ba iha taça da liga o iha ta liga tinari hun rua ro no residente de mak da daun equipa rua sur malu makan esa ada SLB Laulara contra Asalan FC tamane da daun no score ba yesi unu parte ne foi mo score 3-0 Rusia ADB SLB vai score 3 no Rusia Salam FC vai score 0 também te vou tirar até a informação claro me acompanha muito e a live streaming.
Está de paz.
Asalnya dari malu kan. Lagi yang itu. Masa sini. Kalau lagi. David. Weh, tidak betul betul telepon. Tidak betul betul telepon. Ini kan tim orang apa yang bisa? Diego Maluca Arena em canal YouTube Live Stream Televisão Repouso até from Palito Boa Tira Kata Kirene Max jogo vai a primeira divisão né e a jogo da rua Pusi a equipa rua né de Rumah Rumah nessa SLB contra Asalam FC né pemakai daun no skor Pagina nem tahu bu, 3-0. Hindi ka tifo rito po cercada ko si parte ada SLB lo laranya lebih mau skor 3 no si Salam FC ne mau skor 0. Tapi itu po cerita tena kalian itu yang informasi ko no ba jogo iya sing parte ne na fati mita acompanha iya me live stream. Maka jogo halau iya stadium municipal kai Polidiri. Tapi ne mai ita acompanha na fati ni jogo na maka halau no manas teves. No adepto sir huse equipa rua refere fo sporta ne makas teves. Iya kampularan. Nah ini malu karena yang kenal itu pasti itu acompanha itu.
Kantin. No, Ceres. O usa toquina, né? O usa toquina. Ikut. Dia mabik seridan maka jogo ya daruak ne entre kiper wara biasa rumal makum si ADSLB kontra Asalam FC. Maka skor a 3-0 husi ADB
ade SLB ni ang score 3 no husi Asalam FC ni ang score 0. Nema ka jogo ne be halau ba heda ruak ni stadium municipal dili ihya liga tinari hundua ronulo resine husi hau no vai magno se fila hikas ba misturi televisão timor pos be bora dili